खुलुमजरी मियेंग ताबरीबु मयाम पुनमपु तरामना ओक्सरी हौजिक अहानबदा हौजिक फाउबुगी मरुबे पाउ पिजरी स्वास्थ्य दर्शन स्कीम की मखादा इंडिया की अहानबो लुपा करोड़ 15 संग पाइकट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट सर्किट इम्फाल मजी खोंगजोम प्रोजेक्ट गवर्नर्स नाजमा हेप्तुलान मियाम खुसिनख्रे मणिपुर निंग तंबगे निंगसिंग तरम ngasi mafum kya da pangthoknakre मणिपुर लेंगाक सेंटरना की पाइटुना लेरे हाइना निंगथौले सेमसना जाबना हाइख्रे किडनी ट्रांसप्लांट चौक्रबा अनाबसिंग सरकार की मैकेडी इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग लेमना पीरगनी हाइना हेल्थ मिनिस्टर जयंत कुमार लाउथोक्रे हौजिक पाउ संदोन पिजरी स्वदेश दर्शन स्कीम की मखाद इंडिया की अहानबोइन लुपा करोड़ 15 संगना पाइकटपा डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट सर्किट इम्फाल अमदी खोंगजोम प्रोजेक्ट गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तुलाना मियाम द खुसिनख्रे खुसिनबगे थरम अदु ऐतिहासिक ओरबा कंगला लाइफम लेंद पांगथोखी थरम अदु द चीफ मिनिस्टर एन बिरेन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट टूरिज्म केजे अल्फोंस टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ मणिपुर लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर सपम रंजन मिनिस्टर अमदी एमएलए के सरुक याखी गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तुलाना मणिपुर से फजबगी तुंगनफमनी मगुल लेरबा इतिहास कल्चर अमदी स्पोर्ट्स ना मालेम द सक ताकपुंगमले मसिगी मथक्ता नॉर्थ ईस्ट द ख्वाइदगी चावबा थुंबी सेंदब लोकताकपाना हेन मगुल हापकलकले हंदक्ता इंडिया गवर्नमेंट इंडिया की मरुब मफम तराग मंगा खनगेतुना सेमगनब होनबदा मणिपुर यारकपसि नुंगाइब पोई इंडिया दा फावरिबा मसी अमा पानबा समुगंदा मुन्ना थिरुरबदी भूटान नेपाल अमदी हिमालय की अटोप मफम सिंगद फंगी हाइबा खंगमंगमी अदुबु मणिपुर की संगाइदी कैबुल लमजाव नतना मालेम की अटोप मफम दा फंगमंगमलोय पृथ्वी की ख्वाइदगी चावबा नुपी की कैथल स्टेट असिदा लैबगा लोनना पोलो मसाना हौरकफमनी मालेम की अनिसुबा लंजाव स्टेट असिदा थौना फना लान सोकनबदा नतना मसु अहुम की फिराल इंडिया की लैमाइदा अहानबु ओइना युंखतखे मसिना टूरिज्म की लमदा हेना चाखत हंदुना लमदा मसी लमकोइब सिंगी लमथुंगपम सोयदना वेगनी हाइबेगी थाजब लै हाइखे World's largest women market is in Manipur, Emma market, which is where 4,000 Emmas, that means mothers, are working. There is nothing like this anywhere in the world. The government of India is deciding the list of iconic cities of the country. I ask you to please declare Imphal as one of the iconic cities of India. I have already written to the Honorable Prime Minister and I am giving you the letter. And I am handing over a letter reference to the Chief Minister. I would like you, Mr. Alphonse, to be our spokesperson in there. And tell the Prime Minister to declare Imphal. There could be no other place I can tell you in the country with so much of history, with so much of culture, with so much of sports, with so much to see throughout the northeastern region. थौरम की सरुकम ओइरंगसी इंडिया की प्रोजेक्ट तरागा मंगा पाइखटपगी अहानब थरम मसिबो नुंगाइबा फोंदोक्तुना प्राइम मिनिस्टर ना लमदा मसिगी मियाम द पिरकपा याइफा पाउजेल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट टूरिज्म केजे अल्फोंस ना मियाम द पाठोक्तुना ताहनखे मिनिस्टर मखाताना इंगिसिंग अनि तरागा तरेट असी इंडिया की ओइना लम कोइबा लाकपगी सांग ख्वाइदगी हेनखी लाक्तिबा सही अहुमगी मनुंगदा लम कोइबा लाकपा सरुक अनि हेंगत हनबा पांदम थमले सही मंगा की मनुंगदना डॉलर मिलियन चामा इनकम ओइना लाखनब थबक पाइखले यूनियन की बजट टूरिज्म की यावबसी अवांग नोंपो की लुपा करोड़ लिसिंग अमा सहम कुन्ने मणिपुर ग सु सेंफम असी की मखादा टूरिज्म स्पोर्ट के असंगनब थौरांग तौरी शासन निंगथिना लैत हाइतबदगी सही हुमद्रारोम मांगखिबसी मेंखनब एनडीए गवर्नमेंट होनरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अवांग नोंपोक लमदमबो ख्वाइदगी हेना नुंगसिजब प्राइम मिनिस्टर नि सही खरगी मनुंगदा मणिपुर लमकोइब सिंगे ममिंग सत्पा लमचुंगपम अमा ओइगनी थाजै हाइखे We believe that tourism can create millions of jobs more. Our ambitions are very simple. Last year we grew by 14%. That's the foreign tourist arrivals. Our receipts from foreign tourist arrivals have gone up by 19.2%. We are one of the fastest growing tourism economies in the world. India is a 5,000-year-old civilization with 36 UNESCO monuments, over 6,500 ASI heritages. This country
needs to have the entire world coming here. Our objective in the short term, 3 years, is very simple. We want to double the foreign tourist arrivals in 3 years. We want to double the receipts in 3 years. And in 5 years, we have the objective of reaching $100 billion from foreign tourist arrivals here. Manipur Chief Minister N. Birena Mahagna Lusingba government lakwadagi paikhat kiba thabak tharam sing masa khaina thamki tourism sector akanaba miyang thamduna sengbat na bohonari mamang da sahida pangthu kiba sangai festival amadi NE regional business summit state asida sauna kana hanbatna tana lam koibu sing puning sing sinmangam le haike mahana makhata na Swadesh Darshan scheme masigi makhada sengbat kiba light and sound ngarang trial oina miyam utkre masi PPP model da kana ba fangana bohonagani Hauzimaki oina hata amada no manatraga thakhaigi oina utkadra haina lepthokri tourism sector sakunaba mafam kya da honari Sirui festival here na saktoknaba amadi kangkhui kul tourism spot ohenaba lupa crore tariat dasmik manga sangna semgali haike infrastructure and the restoration of age-old structure in the state will also have to preserve our culture in the long run. It will support the growth of visitors to various other attractions in the state. In the coming years, we are targeting inclusion of different strategic locations in the state action plan to develop infrastructure that support tourist activities in the state. We have also submitted new proposal potential projects which can be taken up under the Swadesh Darshan 2018 and 19. This includes development of infrastructure for eco and ethnic park at Loktak Lake, adventurous sports and ecotourism at Mapitel Dam, and 4 ecotourism facilities at Sadhu Siru, Kangmung, Kanto. We need kind support from the Ministry of Tourism in order to move ahead in the tourism sector. Manipurna lising masani panmok daga mathoida British ke makuta maiti duna mikha porna lairuraba matungda lising masama panipu taret ke August ke tang taraga marida amukkana British ke makuti ke ning tama phangkiba numitpo ningsing duna ngasi Manipur gi tongan tongan ba mafum kya da pangthongna khrei mapung weba tharong ngasi sana konungda Coalitions for Indigenous Right campaign Manipurna pangthokhrei Homdragani Thorak Suba Manipurna Ningkhatam Kibagi Pangto Kibaning Sing Taramaduda Maidingula Semasana Zauba Sirkagi Convener Somarendro Thoksom Sana Kunungi Kwarakpa Thoksom Ibohal Pamnaiba Sing Tongan Tongan Maluki Lusingba Lusingbi Ke Amadi Mahiru Kana Saruk Yaki Tharum ka mari lenana Sirkagi Media Cell na Puthokpa White Pre-Measures Political Status for Manipur Kabalari Kama Maidingu Semasana Zaubana Phongki Tharum ka mari lenana Maidingu Semasana Zaubana Haikibda Lengak Padiba Pamnaiba Sing Asi Leva Kidamaka Topungamba Miwini Haiba Miyamna Kangi Adum Oinamak Manipuda Ladiba Lengak Lonasi Mamingtagi Oina Tamba Sakti Lejadabana Miyamgi Ihul Kanglabasu Tabak Topangamdre Bharat Sarkar ki Pauktak amasung ayaba yaudana Tabak Topangamdabana Isu Singna Manipura se Pik Thanna Laiba Lamdam Amak Ore Bharat Sarkarna Lamdam Asige Lejariba Itihas amasung Civilization Bo Masak Kangdaba Ikai Kumnadaba Asina Hiram Kyada Swatabani Instrument of Accession Manipur Sing Masamapan Nipuga Taret Nauna Sana Hanaba Manipur Assembly na Warep Lauduna Maduda Yaurabasing Adu Sana Handuna Isagi Warep Isana Lauzaba Itaudang Mapungpana Pangto Panganaba Honabagitangai Fotabalai Haiki Akoina Pawi Laiba State Langa Asia Masisu Nona Ikoki Waram Gani Kok Charam Gani Niagi Damakadi Tauningba Aduga Taubadi Namdaba Adu Sikarigino Sida Laiba Langa Asia Masidi Sumnakaki Maming Neguna Tambadong Taure Masigi Puramak Kari Haikari Swiss Ludi Sender Laiba Langa Asia Pairaga Makona Sitau Siade Sumana Tawudabani Si Akona Pamasi Sakadabani Sidi Akona Pamdi Haibaromda Akoi Levak Singai Anu Hariba Instrument of Accession 1947 Sida Yumpham Oiragani Nasi Matang Laktana NSN IM Nangasi Ekogi Manipugi Integrity that threat Piriba Makogi Sovereignty Taliba Makogi Ama Surprise State Adu and Iba Mayam Se Masigi Marudi Instrument of Accession Sin Convener Somarendrana Housing Pre-Measures Agreement ki status aduda Hansilhana Bahona Bagitangai Fadabalai Ipaipu Singna Lengak Saramba Constitution Lazaba Lengak Lona Duda Hansil Hanaba Kongtang the Sanction Matam Oire Haike
India tawanga kalup lising masak nang magdi hojik ahing ba kalup sumnagi sama kuni soy dengai kare Manipur so basalak iba tumba kunai amagi manungga ama parit labani marang dia hojik lai ba akoi missing gi population de yemu batanga mi la kuntra le manungda la taradi mi no kare chim tam uchilaga mi la tara mari manga kungi baya da koi lai ni masina maram morga kosi lusilak pa yabagi cultural assimilation Tuan loan ke assimilation language ni, aku ini pura mama, baji, papa, kau bagi hingga bidu thatu oga kakak angkat na donda बहुत sinjalak तना होती aku language assimilation तो तंत्र language मां की बया बगी अकी बिदु मशीन के खुद लाइरी Kidney transplant तोखरबा अनाबसिंग सरकार के मैकेडी के इम्यूनो suppressive drug lem na piragani haina health minister Elzent Kumar ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa All Manipur Kidney Transplant Patient Welfare Association ge mari suba mapo kumon tharam da lauthokre tharam aduda health services ki director Dr. K Razo association ge president Y Ibobina Singh mami kana saru yakhi Minister Zaintu Kumar Namakata na haikibada kidney transplant tokraba miyoi amana immuno suppressive drug laibada tha amada lupali sing taruktagi kun phawba starting tawri masigi awaba si leitanaba sarkarna liamna piga doribani hauzik laidiba lengak na mipum khudimak haksang pana thamnaba amadi naraklaba matamda tembang pinabagi scheme kaya paikhale haike sarkar ke thamuk to kamu di narogo kata invest hoy sarkar thamuk to kamu lai kamu di moi reimbursement से कोई पैसा बोल दी तो शाम का आने भी होगा reimbursement नहीं को मतलब मिले ऐसा हाथ से मिला अगर तो पता नहीं तो मतलब हम इशारे से मैं reimburse तो फिर लाइन कभी बिलो पोगली है हम खाली कंप्यूटर में reimburse तो फिर तो मुझे एडवांस वर्क को लेकर अच्छी मिनिस्टर उसमें इलाज जाएगा मतलब सिस्टम जो मतलब तो होगा चीज़ मिनिस्टर हर से टेक्नोलॉजी लाइन कंप्यूटर Lain ni kau kita ini kalau kamu sih, amsu video kamu, bukan bukan jadi kita kamu, Aisyah kita nama kamu, disable kamu sih kan, Malaysia SD kat Sabisi Nahaya, macam nak anu tahu ni tu ni macam ni, anak ni mana ada macam. Manipurna lising ama Sanipan Moglaga Matoida British ke makuta maiti duna Mika Pona Laiduraba Matunda lising masama pani putaret ke August ke tang taraga marida amukana British ke makuta ke ning tama fangkiba nimitpo ning sing durangasi Wisdom Foundation kangabogna ibudo pakang bagi pafal singkatuna nimit asbe kai kumna duna ning sing bagi tharam pangthokre school ke principal Laisam Savana laibagasi athobo kiana ning tamna bagi damag thawai kat khiba adu khanganna bagi pandama tharam masi pangthopani haike Wandi Kongongi Landa Koining Tambamaki Adugi Matunda Amuk Akogi Manipur di Muslim Bahoki Tongan Tonganda Freedom Fighters Singna Kanna British Mayokta Kogi Land Boguna Ningtamo Pangi Demsong Akogi Ningtamas in 1947 gi August Kitang Taragamari Asi Haiban Milasida Pina Ningtamo Pangi Bani Adobo Akogi Ningtambado Manipur da laiba prajasingna kai mata khangdab gi mawang da lairapase koi thamoi da nungayati aduna prajasingna madu khangatana akoi ningtamase pangthuk da bayade haibagi waklonda dak sahi kharasde da horpan ngasi su Wisdom Foundation khangabungna sigulaba Manipur gi ningtamba do amuk khana ningsingjaduna ngasi haban mister gi horaduna koi satra sing oda sing musung school management committee ga loinana sahi khudingi pangthuk sagani Amaramda Kubi Kendra Game of Kiadasu Manipuna Ninka Tambagi Namiki Taram Pangtoki, Wangu Maning Sabal, Wangu Sandang Kong, Awang Leka Yamati, SSWC Club, Langobina Sinduna Ibudo, Bakang Bagi, Papal Sinkatuna, Manipuna Ing Tapa Santi Eba Lamdam Ama, Winova Tony K. Singzamai Singama Kadaleva Salai Apunba Nopi Lamzing Lob, Sanulal na sinduna Manipurna ning tamagi ning sing taram lupasigi office su pangthokre tharmaduda lupasigi president S Memi Devi advisor Evetoi apunba nupi lamjing lupki president S Sama Devi amasung Kanglamai gi president Ladik Leimana mariba music na sarkiya ki Hayang pangthok duriba Independence Day ke tharam ge mangwinana tongan bama phom singda security na akanma mono section tarang lapkatuna
mafam kya combing operation lieptuna chathari ngasu Imphal East District Police na hata minu thong amasung public hospital gi akoibada thiba humagi thabak chathakrai saktak se yaugdaba amasung mapandi sangsilakpa miyoi sing makha taba verification gi damak police na lokhatkrai Imphal West Police Commando na su elangmom lekai da turel gi nak yata thiba humagi thabak chathakrai mafam adu da leiramba amonakai sing sengdokrai miyoi kya mayum dagi puthok verification chathaki mipa mipundi yaukite Amaramda Bishnupur Police Commando na ngasi nungsai siru village ayuki pung mangadigi pung taruk faba combing operation chathakre miyoi kya mayum dagi kongthoklaga amamam thukwena verification chathaki combing operation aduda mipa mipundi yaukite Manipur Kundamina Riba Furup Singi Marakta Lana Launa Bayaba Tonga Sing Sandopigano Framework Agreement Ki Mayukta Sang Silva Kongzang Asi Singmi Isilinau Sing da Akai Bapiga Dabalate Ihawa City Barat Sarkar ga Tengnagadabani Haina UCM gi President Sunil Karam na ngasi UCM gi Office ta Pangtopa Babu Singa Unabada Fongdokre Framework Agreement Ki Matangda Akhanaba Assembly Session Ama August Talaga Tarukta Pangtokuduriba Sida Manipur gi Miyamna Sabsaba Firep Ama Lauhan Naba Taksin Ba Oina August Talaga Mangagi Nimidang da Manipur gi Mapam Punamakta Mairagi Rally Pangtokpiyo August Tala Taruktana Paktak Nana Wakam Mipam Pangtoktana Kongjang Sangsin Biyo Hairi Article 371A amasung masigi manaba ek ainamta Manipur chanaba yaro amasung parliament pass tobo yaro haigibaga loinana Manipur miyamna hanjan kyarak prime minister home minister ga member na pisangraba six schedule chanaba yaro adoga koigi kariguma makhalan amatagi autonomy territorial council amadi cultural body na chimba semba yaro si haijakre adan hairi basigi Manipur gi apun bagi sakta mama sakana na hono matanda UCM na Manipur miyam ga loinana chat liba khongjong achida miyam da appeal tawjening mudi hausi rimar oina UCM gi nakong da taba laijare maram dikana kanda masina mi paibe aba pon ba paukra sandok bo bapam si leiriche masi tawbiganu adu ga loinana aikoi na changjoli ba khongjong che aikoi gi himinari ba leminari ba purma sigi kanam tak against nate aikoi na Tenagada adu mapam di Government of India da aikoi na masi fight tawnu bidamta appeal tawjari maramadana Manipur da kundamina riba mapung in Imphal area da tabiri ba punamaki isinna osu Manipur da paktana tariba singsida mapam jida sugumba kanagama proof kang omagi nungai roidaba amsung pamdaba mapam jing sandokpiganu tawsu tawbiganu aikoi na aikoi gi apun bagi interest punna ngangina nabidamta aikoi thodang longina chi Sarkar ki website S3WAAS Secure Scale Levels and Sugamya website ngase Imphal West DC complex taleba kombirei holda hogdokre website hangdopiki tharamadu da Imphal West ki DC Pravin tamadi atai official kyan sarup yaki DC Pravin na haribo website asi all India gi oina ladiba district amadi state ladiba website sing hiena improve tawna ba amadi interactive oiba maung da purak na ba khona na ba website ni Bharat Sarkar gi instruction matung ina NIC gi official single lampel DC complex the website asi hangdokone website asi da district ki information sing yauri amadi department sing nama khoi gi mari leina ba document sing upload toba amadi download toba su yargani haike website sida happy basi koi website sida happy basi district gi history adagi census ki matang da adagi district de lady ba offices the officers sing the district da paikali ba tongan ba developmental programs sing district ki offices ma'am sine pd services ma'am kamain apply tor kani online tor pagi madugi windows ma'am loina bi yaure hana leram ba version dagi handaki sine much improved the yam hena phaba dugumba kenoni website ni sida so je koi improvise on na hena phagana ba koi honaraga masi yam interactive boy ba yam fruitful boy ba mai praja ma'am yam kana ba dung website am oina ba do hona jaga Zananeta Irabot Memorial Trust Nambol na Sinduna Foizing Singing Community Holder Bharat Pumbada August Kitang Amadegi Satarakpa CPI Ge Mifam Gamari Lenana Pangchopa Santi Wasak Habaras Tintigi Basok Ama Fongkre Taramaduda CPI Ge National Executive Member Dr. M. Narasingh Trust Ki President Texam Ibocho CPI Ge Secretariat Member Langol Iboya Mayawna Tongan Mamiye Kana Sarubya Ke Tarunga Mari Lenana Dr. M. Narana Fongdo Kibada Narendra Modi na Lusingba Sarkar Sina Corruption Mutatkani Hadaga Hana Digi Hena Hengat Le Haike Corruption
मरु फंग मुथकनी गायसी हाइजन बनी ओइसु ओइथोय करप्शन दी हानदगी हुसिंग डबल हेलेजी मयाम लोइन खंगपोने सिगुम्बा मयाम प्रेस की चिलिनाउ सिंगी करिनो खरा सरकार के असोइब उल्लुबगी फाजिल लेगुम्बा मथों हुक्तबा प्रेस की निंग तंबा मंगहन बिगनो सरकार सिगी फत्तबा पोट उरकनी प्रजान यानिंगोय प्रेस की निंग तंबा पीरगा मोय के असोइब सुखरा हाइदोक छोन मदु चुंथोनो होरब नोय चुंगने प्रेस बेंगो फाजिल लगा मोय की मायोक त खरदंग मोय की अपाम बदु फोंगक तिएदना हेक्ता भाब पुन बैसे गणतंत्र प्रैक्टिस तौदबगी खुदम ने नरेंद्र मोदी सरकार से it is dictatorial, it is anti-people, pro-corporate and communal fascistic government. मरमतु ने भारत कम्युनिस्ट पार्टी ना आहान बोयना राजनीति दोलमना भारत सिंबतुंगना नरेंद्र मोदी की मथोंग हुक्तबा अमसुंग वासक की बथबक कोइना ngakतबा मसिबु सही मरी सुरप कांसिदा भारत की प्रजा में आमदा खंगन नबा कैंपेन है तो कोई कम्युनिस्ट पार्टी ना होजबने थौरांग से हयंग भौगी तांकंग नहीं हयंग लोशंगन हाउसिंग पाव की मैराथन अत्यन ब्रेक अमा लबिनस हक्चांगी लेबर सोलक पदेगी पुचु सिंगतबा हक्चांग चोथरबा तुम चाबा यारतबा खोंग हम नुमारतबा सिंगिदमत अमत नायब उपायदी जॉलिप सायप अमसुं जॉलिप कैप्सूल को चंगने सिनेबियो Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyu July thagi GSTR 3B return file tawbagi aroi banumiti lakliba August gitang kundani sale changdana return file tawnabagi damakta All Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiyu Khanganjariba Department of Taxes Government of Manipur Why try hard? Blue Sand London by Design. Store now open at NGS Building number 78 Changangai Airport Road, Impang. Contact number 7085916280. Enjoy the tastiest bread in town. Manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. Break it the Makataba Pau Pizari. District Legal Services Authority Imphal West, Manipur State Legal Services Authority Amasung, Rural Women's Society, Dompopina Puna Sinina, Nomagi Over Legal Awareness Program Ama, Mekola Junior High School Bang Chokre, Taramadu the School Head Mistress Sorozani Devi, National Khadi and Bilas Industry Board K, Vice Chairman Y Nilamanina, Maruba Musing on a Sarubia K. Resource person Singna Tungan topic to Wangang K, Y Nilamanina, Kungangi Lambda Legal Awareness Bang Topa Havasi Yamna, Tangai Fati High K. Hayang Pangtoko Duriba Independence Day Taram Asi, Mori the Supangton of Sam Sakre, Taromgi Mangwinana, Independence Day the Saruk Yagaduriba Mass Part Contingent Singi, Riasel Moregi, Sikkim Bilas the Labor ADC Moregi Campus the Pangtokre, Taramaduda, Manipur Police, Nippon Suba Manipur Rifles Zamati, Mori the Labor Tongantunganba, School Singing Maharu Singi, Contingent Singer Saruk Yaki. Manipur University के BC Pandya Lokto Manipur University Kalu Mahiru Singh Punsi Kalu Haina MSU MSF Desam KSA Suk Amadi Ems Nasangsida Bakongjang Sagotuna Thambal Mari College Student Union Oinamna Ngarang College Sigi Geta Wakani from Tatakre BC Pandya Lokto Mahiru Amadi Manipur University Kalu Haiba Kolau Kya Lauki Aisari Secretary Kitawong Yaninde Satu Singh Punsi Kalunde Aisari Secretary Kitawong Yaninde District Administration Tameng Long Sinduna Hayeng Pangtoko Duriba Independence Day Gitaromgi Full Rehearsal Ngarang Pangtokre Taramaduda Tamelongi DC Ravinder Singh SDPO Josia Pame Yauna Marile Naba Official Singer Saru Yake Taramaduda Manipur Police Manipur Rifles Tungan Private Chamadi Sarkar Ki School Singi Mairu Singer Saru Yake Athobo Singh Gaining Singh Taram Jiribam Su Pari Puri Athobo Singh Lop Jiribam Sinduna Ancestral Heroes
Memorial Complex लेबा निंगसिंगखोल बायोडाइवर्सिटी पार्क पांगथोखरे थौरम अदुदा जिरीबाम की जिला परिषद की अध्यक्ष जानकी देवी पारी पुरी अथवा निंगसिंग लोप जिरीबाम की चेयरमैन टी.आइस भोकेन सिंह यावना तोंगान तोंगान बमी केन सरुक याखी माइरो सिंह लायकपा सांगदमना बामसु पांगथोखे Besabo district manung salma wahin kumanda United Youth Club na sinduna ngarang atobo singing sing tharam pangthokre tharam aduda sirka gi convener Somarendro laima pokpam jila parishad ki member GTN Singh yawn mi kana saruk yakhi Nazari dagi class 12 fab gi manung da laiba Mahiro Singh puling thokotuna asam khudol pot amamam pk Kumbi Kendra ki mafam kaya sungarang athobo singing sing tharam pangthoke Save Children Save Society Academy wangu sabul nasu sinduna athobo singi ningsing tharam pangthoke Besupo Sahitya Parishad ke member L Bazabidu school ke principal ke Sana Tumba amadi lamdam aduki sanasam Dinesh Namaru bamiya sing oina saruk yakhi Amaramda Pathfinder School wangu nasu sinduna athobo singing sing tharam school aduda pangthoke Mahiro Singh namasa masagi haitwe sing thabu sing utke Humasin Z hariga sukhang naba organic obalau hidak amati tilhat hidak makhal singarang sugunu kendri manung sanba wangu terada lamdam aduki lomi sani henbada khaidem salat kawami amana yan thokre housing lamdam asigi miyam da organic obalau hidak amati tilhat hidak sing sijin nahalabadi Haibiki pandam da laumi sing da yan thokpane masina laumi sing da kanaba kaya pibaga loidana sa thok marang kana puthokpa ngamlagani haina khaidem salat na phongdoki Makata ba siboi yengda yang watsari hoji hanbo face ko hoji hoji si sangum gi damta ticket ni sida taba topa item hum suwali athu matam da khoi dam thuna potila ga lambi da blockade le maram oraga khoi yo taba duna thenda bani du gasino munis la hek lak pa makata in toksagani Athobo Singhi nimit ke mari lenana education sports and cultural organization amasung Bina Optics nangamapal gakusam naduna lamsang bajar da leba primary school ki campus ta mit layambagi kem amangarang pangthokre miyo stanirom layengki International Youth Day observance kamari lenana naha kaya na harau tema phongduk tuna ukhul da pangthokre ukhul gi mission compound gi haukiba naha singi parachadu ukhul gi dongan tunga mafam sing satki tharam aduda ukhul gi MLA Alfred Arthur su sarup yakhi Thasigi kunmathodi kunataru forward Czech Republic the pangthokodaba Sea Master ITTF World Tour Czech often the Mess Officer Oina Saruk Yanaba Katrimayu Mahendra Kalakle, Katrimayu Mahendra National Tamadi International Gate, Table Tennis Empire Amani, Mahak Awangnopuk India Gi Ihan Hanba Blue Base, Empire Oibatanatana, National Tamadi International Tournament Kiada, India Gi Mahus Sinduna, Empiring Taurure, Mahak Wankai Tambal Kong de Guinea. How's it Shilapodamaru Eba Pau Amakahana? Swadesh Darshan Scheme ki makha India ki ahanbo lupa crore Humdra Sangna packet for development of Northeast Circuit in Falmasung Khongzom project Governor Nazma Hepula namiyam kusin nakre Manipur ning tamgi ning sing tharam ngasi mapum keda pangthong nakre Manipur lengak center na ki paiduna leire haina ningtho laisema sana zabana hai kre Amasung kidney transplant chokraba anaba singh sarkar ki maigadi ki immunosuppressive drug lab na piragani haina health minister Zain Kumar na lauk thokre Haji fabu ki ISTV na miyam ki damakta sandok saba pau matang asida loisare meyang tabiri ba meyam puna makposo amakahana kurum zari